Pag-adasan ni Kabsat Severina sa napudnonagan ti may patangatang ita dito'y Manang Bianang a drama dito'y YouTube channel JENA ALMOITE drama. Nga makablawa mampay da Gretchen Abon dita Hong Kong kan amin nga Abon family dita Concepcion Solano, Damara Sidoro, Lilibeth Contillo kan Lolita Maganay dita Hong Kong. Kasi mantikuna ni Kabsat Severina. Dear Manang Bianang, at daw litag ko pensyonado. Inlaklakay ti ulitag ko ti kinababairo na. At da itsura ni Uncle ko nga oray lumakayan. Kan syempre at da kwarta na isong adulat ta dagita gusto kan kwa na. Rugyak man nga rood ti agsalaysay. Ala, ang nga katasubuan ka, Elizabeth, mahal. Sige, mahal. Ay, nagbayat na talaga ti panagnangangam. Uy, Uncle! Ala ka! Adda chicks mo? Severina, apay nga da ka di tao'y. Ala ka! Ipulong ka ka ni Auntie, Uncle. Ay, di ka gararamin, Severina. Apay nga da ka dito'y alugar. Ay, umay kami kumaag-beach ka dagiti barkadak dito ang lugar, Uncle. Umaya kumaag-take out iti kanon mingam nakita kayo. Ala kayo, Uncle. Shhh! Tagtagaray, Severina. At ito isang aribaw. Mangnayon mo iti igatang mo iti kananyaw. Ha? Ay, ala, thank you nga ron, Uncle. Basta kaamam tangiwat mo, wife. Saan at ilalawlawatam? No anya tinakitam, para ken kalaang nalawag. One Uncle Isidro, nalawag. No kasta, taga ijay a lugar di chicks mo, Uncle. Saan? Ngam ijay la tinaglitan may. Tapno sigurado nga awan makakita kada kamay. Ang jak ni namnama ti pan nakakitam kada kamay kanakan. Ala, nabayag ka din na chicks mo day dyan, Uncle. Saan pa'y mo tunay? Makatawan laay. Kaubingan naman. Kan kalaplapsatan na. Kasi siyempre mang chiksak, bakit pa'y? Tayo mo't kalaslasbangan nan Hangam kasanungay no mamuan ante. Ay, sigurado nga ako nga day chay. Kan amangan no gamdan naman ang titumpak ijirang tay. Ay, gusto nga minti naramid na idi nag-chicks kayo idikaw. Basta di mo ibagbaga. Si kamot lati makaamoy ti amin, Severina. Isa di mo ibagbagawan. Oray anyat mapaspasamak. Awan pang ibagbagaam iti nakitam. Wala, Uncle. Iso nga iti sabali a lugar ti papananmikan ni Elizabeth. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Di, adun a lugar tinapasyeryo, Uncle. Ikuyog daktumang mga ron. Agtsapiro na. Ay, kat mabalin lata ka anakan. Basta awan aramidem Awan, Uncle. Bakanti ka kanayon. Di oray nal daw nga agtsapiro na ka mabalain. Apay, di ka nagtrab-trabaho Sana, Uncle. Nagapa kami buskaw. Parigatan na kada taon. Baon. Awang pa'y inanak. Uray ko manunayunan na tiswildok ng samag. Makapasuron. Iso nagikata ko na. Alang araw, no maawat ko manuntay pensyon kaw, agpasyar tayon to atalaw kada Elizabeth. Itay kapay lapal paliiwan ni Sidraw. Sumanagaysay ka dita sango ti sarmeng. Apay narigat sa gaysayan day tataltalo abuk mau. Taltalo nga, Mike. Grabe ka, Mike. Medyo adopay matibuok ko, Agsugsugargar nga raw. Apay, adamanan pagpapagwapwam si Kay Sidraw. Awan, si kalang man ti pagpapagwapwak. Asino kumapay nga? Ay, nagkarika kanya, kadimon ulitan ti inaramid mau. Ay, tandaan am dagitim bagakken Kay Sidraw. Mapanak manan ijarang tay no pasakitan nak. Ammomon ti mapasamak no mapanak ijay. Ay na, di ka kadiagat atap tawan babaik bakit? Masikuranak lang amin dito buok kaw.
Kat, papanam nga rod manan. Inak irwar tay pensyon ka ta adaman gatangag. Aguyog tan, rumwarak mo, tay nakmat agirwar iti pensyon ko. Ha? Agam ada pa'y sa bali apapanak no mairwar ko ti pensyon ka o bineng. Ag sinatanton ta mga no mabayaganak iti papanak. Ay ka sumurotakkan ka Anya? Ala, inton bigat kaya mo na rumwarak. Si madutak mo nagdagang ti rumwar. Na, di naksamot kaya takakuyog Isidro. Saan? Si madutak laang tanay nagpudot mo time. Sa paagtulat rumwaran inton bigat. Sige, inton bigata mga roda na rumwar. Anya? Darasem si Berina, tamangan no sinurot nak ni antay, mapantahan. Sige, Uncle. Kano'y tayak pa lamang urure kada kayo. Agbalon ka iti pagsukatam, ta resort jay papanantayaw ka ni Elizabeth. Sige, Uncle. Mabitlaan nga ron natin ang mga alay tibadaw. Nay, papanan nyo nga agulitag, Manong Isidro. Ay, income lag pasyar ka ba guys? Ta maburboring ka na ti anak mo. Iso nga ipasyar ko man. Na, imbagman. Day talagpas pasyar, ter aramidin yaw Manong. Kani Manang biningay, di yu ikuyog. Jakon inaways, ta di namat lakayat. Masadaw nga agbiyahe na jay. Liuna, no umay dito ni ipagmaw kat damaganak. Ibagam adinak nakit-kita wan. Ay, apay amasapol nga ilumungam ngay ni Manang bineng. Basta, di kan agdamag ka ba guys. Severina, darsam Unang ka, lumayan. Nala, mapantay nga rodan. Adayo alugar dito yun, Uncle. Wayne, tapno sigurado nga awan makakita kada tayo dito nga am-am tayo. Isidro, mahal. Kahit kunti agdigo. Sige, mahal. Umunakan, taso maruno kami no madamdama. Isimpami pa nagiti balon tayo. Okay, mahal. Uncle, amo na ka di nga ada asawa yaw? Wano, imbagayo man ang abalo kayo. Amuna nga da asawa ka anakan. Ayos ka no matlatakin ko ana. Labnak ka no latta. Sigurado ati pensyon nyo ti kinayat na kada kayo niya, Uncle. Oray anya di na. Tinapatag, naragsak kami adwa. Siguro, kanayon nyo nga ikaniti kwarta na, Uncle. Ay, normal lang na ita. Tano biyaket nga raod. Tunggal agpensyonak. Ibingayak mo't adago sa initi kwartana. Kat, imbagaan mo saan na madlaw ni auntie nga dapang pangtudan nyo iti kwartayo? Saan Ta kanya-kanya kami mo't iti kwarta. Adamot pensyon na. Jak mo't pakibibiyangan ti pensyon na. Isa di namot nga rod pakibiyangan ti pensyon ka. Aya? Nala, ingkay kadwaunan ni Elizabeth nga aglangoy ta siya kung tagisimpa dito, Uncle. Alaman nga rod ka anakan. Tanay, di na mo taglangoy na jay. Amangan kit di no malmas. Mahal, kasanon ngay no maduktalan ni bakit mo ti may papan kanya. O mga no panawan na to. Saan? Apay ko mga aramidek ti kastakot ay ayaten ka. Siyempre, si katipilyag no pagpilyin naktaw. Promise mo ha? Wayne, basta ikaray madinak to isuksukat iti oreasinaw ha. Promise ko dayta, Isidro, my love. Aywan, nagpensyon kan? Ay, Wayne, manaw ti ka sa pulam. Nayunam ko maiti 2,000 ti allowance ko nga itod mo. Tangimi namot amin no nagagatangan. Awan problema iti dayta, hanay my love. Amin akid daw mau, ipaay kao. Ang yaman nak. Talaga anak kasing-singpet ka kanya. Saan ka naimot? I love you, Isidro.
Na, si Berina, nakailad ka man ay. Apay, awan ara pa ap mo iti biyag. Kastamlat ta akanayon ay. Agida, mangan, agbuyal ati aramidum dito'y balay. Awan maramid nanang. May mayat matikastuyan angam tin nakagbulbulakbul nagbisbisyo dita. Ti kayat ko asawen, apay, awanen planom ngagsapol iti trabahom. Masadutak pa yung agtrabaho nanang. Sana balit na dama kwartak. Pangalala iti kwarta. Ni Uncle Isidro Kanayon nak nga ikan. Kano dumawat ak iti kwarta kan kwa na di nak mabali na pagkudkudan day jay. Kanayon ti irurwaryo ka ni Uncle mo. Mapapanan nyo ka deya talaga. Agpaspasyar kami lang nanang. Kinadanadlaw ko ka ni Uncle mo. Kasla ti marakay. Nalaing mutang na mangurnos iti bagina. Kasigod mo takas JENA. Saan? Talaang manan. Idi awan chicks na. Kasla awan pakibiyangan na iti bagina. Awan now. Adaman chicks na. Tila ibagbagayo mag. Saan man natilat atapan nyo? Kabsat nyo pag-atapan nyo iti made. Nalaala. Sapay kumangaraw. Kadinan ulitan ti inararamid na iti kalabas. Nay, Severina, sumra ka Sana nang kalta. Agdardarasak. Pumanawak mo ilaang. Umayak lang kumadumawat iti kwartayaw. Ha? Kwarta? Mano kumaaya ka anakan? Amok nga na nagpensyon kayo ng kal. Iso nga ikandak man iti oray sa nga ribo laang. Anya? Nagdakkelan na ita dawatam. Anya na ita, dawatam mo no otangam. Ni Uncle mo. Dawata ka. Perigatan nyo ayat imang taniti kastagatad kanya. Kwa? Sapay adda pangigatangak iti kwartak. Adda ka din na antibineng Uncle. Apay ni antay. Adda jisilid na. Di nakamudlay ka niti kwarta na dyan. Taamumot nga daim-imot na. Sana kang agdawat iti kwarta kan kwa ng Uncle. Adala ko maipulong ko. Ha? Ipulong mo nga. Adaman ipulong ko nga agbababae. Tangiwat mo. Tila lawlawatam. Di nakrabakan iti kasta si Berina. Ikandak nga rin iti kwarta Tapno sa anak nga agipulong kan antay. Nay, laglagi pa nyo Ado ti karga to'y cellphone ko aladawan nyo kan ni Elizabeth. Jaski kamad akanakan. Ala, mapitla nga rin tayo nakmangalay si kwarta. Kan manipod itangkal, tunggal agpensyon kayaw. Ilasinan da kadagos iti kwarta ko na. Saan laan ni Elizabeth tikikan nyo? Ikandak mo ta. Tano saan? Delikado kayo kanantay. Anya. Ibingayan nakmat nga rin iti maliklik sab mo ko ni uncle mo sweetheart. Ha? Anya sweetheart nga ibagbagam mo? Aklo na kami na tap nag-sweetheartan. Ang mga nuluklukon na klaang Rudy. Saan? Apay kumalukwak ti babae anak kainlabak iti kastawanay ngay. I love you, Severina. Amok to malaluklukon na klaang. Saan? Promise. No kayat mo, ikasar ka ninton bigat. Wala na, aklo na nakon. Uwan ko na mo, tadatan. Dagulit ka talaga. Alaman lang Wanan? Oh, thank you, Severina. Ala, agdate nga rin. Agam sikapala ti sagot wan. Bumawi ak inton sumarunaw. Apay, pangalalaam iti kwartam sika, Severina. Kanayon nga adda kwartam kaawam mo trabaho. Kat, apay dagitilad da trabaho na ayat da kwarta na. No nalaing kang agdiskarte, uray jablis ka makakwarta ka na nang. Agtaktakaw kan sa mutin na nakaw. Saan mo ta? Ikikanak lang na ang Isidro iti kwartak tunggal agpensyon. Apay kumanga ikan na ka. Apay, adaya impadulin mo kenkwana. Awan, ada ngamin igam ko asikreto nanang. Isa masapula sustentuan nakmut. Sekreto nga. Ay, di yung ibagbaga ka na antibining deto
Adda ngamin ubing kan napintas at chicks ni Uncle. Anya! Nakaamuam! Ay, di ka agararamid iti sarita si Kasibirina. Agpaiso nga ro di pagpagak. Kan namin adon na nagtsapirunak kadakwada. Anya! Binilin na kajak kano ipagbagay ti orasino. Tapno sana maamuan na ante. Ngam di yung siguro ibaga. Tapno jak ibulgar ti palimod da. Masapul nga itid na tanyaman akidawag kan kwa na. Nagalas ti kasta nga aramidam, Sibirina. Pananggundaway ti kasta. Amaw amade ti aramidon jay ulitugmaw, kanunungam, pagkwartaam pay. Ay kat talaga kasta. Ikan nanto pa'y ti kwarta ti saan nakapkapin ano. Siyak tula kita kaan na kanan ti saan. Ay isa na mabali na di nakikan ananang. Manong Isidro! Dumagas ka kadipay! Apahilyo na. Aday bagam? Agsarita taman biit manong. Ada ngamin na amwakan ni Sibirina. Pudno ka day, nga ada babae mo. Nagloko mo't na dya babaeng. Apay, anya timbagbaga na kan kaya. Patsimot na dya. Awan ka day. Ulbod na dya anak mo. Agar aramay iti istorya. Nakitak dagiti ladawan nyo iti babae manong. Ay, pangaasay, sardengamon ti kasta nga aramidam. Apay, di ka nadidigra, idi dandan ni timpuak ijerang tay ti asawam, idi nagbabae ka iday. Siyempre, nadidigraak. Iso nga raw na kasta unay panangilimod ka iti may papankan ni Elizabeth. Nanay, di mo ibagbaga ka ni ipag mo, alyo na. Tano agaramid iti saan anasaya at dahil basol mau. Ikan ka iti gundaway mau amangilintag iti kamalay manaw, ha? Ngam, no natangken latta ti ulaw, mapilita na ka mangibagakan ni ipag iti kasta nga aramida. Anya, ay sana. Bayam, tano agpinsyonak, ikang kantumat iti kwartam. Ay, diyak ka sa pulan ti suhol manaw. Lakay kan, agbalbaliw ka kuman. Ken panunutom kuman ni ipag. Di mo urayan na maamuan na ti aramidam. Sakbay nga agbalbaliw ka. Ta, amangad no dakdakais ti mapasama. Kanayon ka amarabyan na sumangsangpay Sibirina. Apay, papapanam. Napana mo nakidate ananang. Apay dakas. Apay, adda na yan nubyo. Kada na. Bayan nyo, tayam amok to kada kayo. Apay, ngaya kurang to'y kwartak nga inted mo, Isidro. Ay, pasensya kan Elizabeth. Inikak ngamin jay kaanakak na blackmail nakmat. No jak kano ikan iti kwarta, ipulong na ta iti asawak. But nga nakalaang, mamati ka mo tadagos. Pamutbuteng naladay jay, tapno makadawat iti kwarta ken ka. Inton maminsan, di mo nikan. Imposible ang maiturid na tagipulong day jay. Mabuteng matlaan. Wan mat kedi Di nakmat siguro isagmak jay kaanakak. Iso nga rod ako nakapamutbuteng na laang day jay. Rupat kwarta mo't gayam day jay abapai. Apay nga imutan dak mo tinangkal. Agipulong ak no kasta. Talaga nga awan na bati a kwarta kaanakan. Maawatan na kuma. Intudyo amin iti dayjay nga Elizabeth. Ay, naglaingan dayjay babae. Tay so tagnumnumar iti pensyon nyo. Ipulong kon tupay ka ni ante. Tangiwat mau. Ang mga numanggag na ka ni ante. Ay, may mayat numangag na ante. Tapno mamuan na tagpaisaw. Ayan na ante, kaya't ko makasarita. Dagiti awanan baen. Kunak tupay kat. Idi pay lang agparparik na kanyak nga damanan madingar aramidon ti ulitag mo si Birina. Nabayagan anubya na day ante.
Ubing kan napintas. Napintas dito ladawan ng napimpintas manon iti personal. Dagiti awanan bain. Relax langan te. Tay kariyo Di kay mapmapan ijirang Taiwan. Pangaasiyaw. Wine, di ka madanagan. Tadya akong ulitan na nga naramid ko. Basta ti kayat ko mapasama kita kat matiliwak ko maidadwa. Amok tayo yung daan te. Kuyugan kayong tao. Bye-bye, love. Agsina ta dito yan. Agpasuko na kun itikabsat ko. Sige nga, Rod, love. Ingat kawan. Aganad kamot, love. Awanan kayo iti bain. Piling, apay ganda ka dito. Si Kama ta babae. Piling. Piling, agawitan. Hindi ka agiskandalo dito. Pusta! Kas jeti rumbeng katakwada. Di ko na siguro ni Uncle Jack maitur da gipulong kanante. Ay, saus. Kaanaimbag no saan daan nagkinabel, idi natiliwan na ida. Nagkinabil da Binidjuk nga ron nanang. Anya? Ay, madanaganak. Abangan no anya ti aramidin ni Antim abinay ng anak ko. Amangan numapan manon ijay rangtay. Saan nanang? Nagkarimot adinan aramidin ti kasjay. Ipabalod na kumaki din ang kala tapno dagong gunana. Apay ngay pabalod nak bakit? Pakawanan nak ka din Promise, sana na maulit na jay. Kari ka akari. Ngam awan matungtong pala makarim. Isala ding itag. Ikang kapaylay ti pagnakmam. Barang agnakam kan mapadasam ti mabalo di sidraw. Bining bakit? Pakawanan nak ka din Suray. Jakon ulitin na jay. Pasensya sweetheart. Awan pala ti pagkaanta iti restaurant, awan kwarta. Wen, awan problema. Unay ka to'y sweetheart ko na yan. Sayang lang nakabalo doon di pagdaw-dawatan iti kortam. Basol na, tainimutan nakmat ngamin. Kan tapno sardangan nan ti pananggulgulib na iti asawa na. Laklakayan lang arudan, agchichiks pa ilang. Jay kabit na ati na ibabain, ta na ipungot-pungot. Kastaya. Kas jati rumbang kadagiti kabita kas kan kwa na. Igas iti kagimungan dagita aklase ti babae. Ha! Day tagaya mababae, ti ibusang mi ti oras mauruday. Ha? Asino de tabakat, Rudy? Kwa? Asawa ka? Karanggan diyang kaababay! Bakit ka kinabayan nak nga intumba? Boses kun langak lang, ti bakit? Yung tipig sakit ubing pay! Luguban ka man lang, tulungan na, Rudy! Di mo tulungan dahi to'y ababay, Rudy! Lumaban ka si Berina. Kabalam data. Awan bahal ko iti asawa ti ex-kota na lukmag kandak kalababae nga oray baketan. Jack ni namna mga dagayang asawa ti nakirelasyon na agbabawi akman ngam nalpasan ti amin. Kat gapo iti kasdyan na pasamak makunak anakarmaak, gapo iti naramid ko iti kalabas. Alakastan, tigayom mo, Severina. Alagagayam, di tan tinagpatinggan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tigayam yo, JENA ALMOITE. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.